ख प्लस मिडिया वेग चाहिँ छ्यामा ख ओपी छ मिडिया स्ट्र्याटेजी र बनाइदिँदा मिडिया विशेषज्ञहरू पेजी भन राष्ट्र सभा प्रधान सम्पादक राजु सार्कीजी र इनाम दिन्छ ऐसे आसीन विशिष्ट व्यक्तित्व यात्रा जिनको राष्ट्र धैर्य प्रतिनिधि पुष्पांजलि अभिवादन यातना जी मीडिया विषय थे भिन्न सुधे 7:15 बजे बीबीसी छठवा चाहिँ इन्टरभ्यू होला भौतिक व्यवस्था मन्त्रालय प्रवक्ता इन्टरभ्यू काउ ख अले वे पहिलो चाहिँ नि थे सडक विस्तार विवादित सम्बन्धे अब अन्तर्वार्ता काउ ख वो अन्तर्वार्ता बीबीसी ठंग क्यामाउ स्थिति सिर्जना जोड है वो नक्की थन खाउ उठे जुठे माइतीघर मण्डले 14 गते जो धरना व धरना लिपा पुलिस ना गु स्कफल जुल अले अन चाहिँ नि टियर ग्यास पछि मान्छे मा गु स्थिति प्या होला वो के सालैको ख के ध्यान सालकाउ ख वो जी उठ्न ट्यागा अले अन अन्तर्वार्ता बिउमा सरकार या चाहिँ प्रतिनिधि चाहिँ नि सुधाला जी संक्षिप्त चिकबिन्द रहा थो सडक विस्तार गो आयोजना चाहिँ नि सुरु या त थन्यो गुण राष्ट्रिय आयोजना राष्ट्रिय महत्व आयोजना सुरु या बेले सामाजिक तथा पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन या उजुई वो प्रभाव अध्ययन या ढुङ्गा दिन सरकारमा चाहिँ नि थियो आयोजना सञ्चालन यही ख तर सरकार गुगु आयोजना हतार वेकन छलादिउपति शब्द ख हतार चाहिँ नि या ल उ कारणमा गन समस्या बोलन लगा थाइदिल अले वेकन चाहिँ नि छटा चीज सुमेउ स्वीकार यान्ने गाडा छ पब्लिक युज लागि सरकार गणन गुण थासे सुयुन छिबु क्याफ तर अटे क्याबले पब्लिक युज लागि छे गु क्याउ सिरा पब्लिक कन्सल्टेसन नमा तर तो फोने चाहिँ नि अटे मजुल नगा वेगमा स्वीकार यान्दिल थु अन्तर्वार्ता यो साथ चीज फुक्सान ठिक का भएकी थन सरकार विज्ञदेव रिपोर्ट सामाजिक लिसो अले पर्यावरणीय लिसो ढाका विज्ञदेव बिउ वो रिपोर्ट सुझाव या चाहिँ नि इमसँग वान्छया हाकुटिना थ यससे हचोइ भन अन हतार धगा शब्द छ सान इमसँग विकासको एजेन्डा खडगा जबरजस्ती न्याकेत्यौ अले अयोली चाहिँ नि स्थानीय सरोकारवाला स्टेक होल्डर टेना बन छलफल तकन मया ना धगा स्वीकार आउ थो इन्टरभ्यू न खण्ड तयो मिडिया चाहिँ नि बीबीसी ठंग थो इस्यु या त ढोंग्यू अवस्था रह्यो झीस पीडित देश सडके वना नारा मुठेको सडक जाम मयाको अथवा चाहिँ नि पुलिस या त झिसम बाध्य पर्या मयाको जबरजस्ती मयाको थियो न्यूज दियो खासै वइमको जित गठेदार गाडा छ थो सडक विस्तार इस्यु तो मीडिया चाहिँ नि पर्याप्त मात्रा वइ छौ म असाध्य न्यूज एकदमै न्यून रुपैयाँको चाहिँ नि प्याउ थो प्याउ यो जित टाउ चाहिँ नि हुने कारण सुरगाड हामीले थुइ त चाहिँ नि राष्ट्रिय मुद्दा बेगी मुक्त राष्ट्रिय मुद्दा बेगी फेकमा आउ कि गु कथा हामीले जस्तै भूकम्प पीडित त्यो चाहिँ नि समस्या यता इपि 3 वर्ष निसे चाहिँ नि थो बर्खामा चाहिँ नि छठ मरुपटी वचन चाहिँ नि त्रिपालियो कुए चाहिँ नि भिटेरियो जुल अथवा इमसँग अनुदान क्या भन्न लगाएको राष्ट्रिय स्तरीय न्याठाजीमा गोर्खाजीमा अथवा वो चाहिँ ठुके दोलखाजीमा अन्सो पनि इस्यु चाहिँ नि चिरौँ टरौँ छम व्यक्ति वा समुदाय हामी सुन इस्यु नेसनल मिडिया उजुनी तर वो चाहिँ वे मुक्त अथवा डाक्टर गोविन्द केसी धोनीपट्टि इस्यु गठे राष्ट्रिय मुद्दा जो प्या होला तर थो चाहिँ प्या वे मुक्त थन ढाडेनौ सरकार हामीले सोनीगय 32 को ठासे चाहिँ नि सडक विस्तार जुल तो 32 को ठासे जो सडक विस्तारमा झन्डै 1,50,000 घर परिवार ठिकै प्रभावित जुई तर्फ राष्ट्रिय मुद्दा जुई मुक्त तो राष्ट्रिय मुद्दा जुई मफु यो छौ हुने द टावर सरकार आछ झिस थो मुद्दा सडक विस्तार जुई मजु ढगा हाल लगा आछ झि विकास विरोधी जुई भयो ग्यासको भए छौ तो
मेबिंगेला दयु स्वाभाविक जुल बेर नेवाटे के दयु स्वाभाविक जुल जी नेवा जानो ठो गन जिउ अन्तरकुण्टर हृदयले चाहिँ लिपुन संगुठे जिता अले थ्या नाप मिडिया चाहिँ नि मौयु छौ कारण राष्ट्रिय मुद्दा मजुड हो जी जस्तै कि जी थन छौ उदाहरण नेछने कि कमल थापाया राप्रपा चाहिँ नि हिन्दू राष्ट्र जुइउ लागि मजुइउ अथवा धर्मनिरपेक्ष जुइमा लागि म यो विषयले राष्ट्रिय रूपे जनमत संग्रह जुइमा धका अन्तरिम संविधान प्रस्तावना दुखावे त वो राष्ट्रिय मुद्दा रहेको बेला त्यो चीज सरकारी सञ्चार माध्यममा उलिए बिल अले निजी क्षेत्रमा चाहिँ नि रेडियो टिभी पत्र पत्रिकामा उलिए बिल तयु जिउ चाहिँ नि चाहिँ कमजोरी चाहिँ गन्धालो खन धगा रासा जी सडक विस्तार पीडित मनु त संगठितलाई जुल तर थुइ त राष्ट्रिय मुद्दा रूपे यहाँ न्याठियो लागि जिसँग पार्टीगत रूपमा लभिङ याबा जी अन्ठालग चुके जुने जिता नत्र सा थो विषय न आया संसद दर थो विषय न जरुरी सार्वजनिक महत्त्व विषय या संसदीय प्रवेश लिमा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रूपे चाहिँ नि संसदीय प्रस्ताव जिमा अले अन विहंगम छलफल जिमा जी माओ इस्यु खर तर जी भइजंगु मरु जिउ राजनीतिक पार्टी वो नेवा सरोकार या नि हन्तयु ख थन झिसं खन जुनौ ख नेपाल राष्ट्रिय पार्टी तर नेपाल राष्ट्रिय पार्टी चाहिँ नि स्थिति सांगठनिक रूपमा वैचारिक रूपमा कुली ढिसिमला तो जिताको जुना तो 14 गते सन्दर्भ झिसं चाहिँ नि मिडिया प्यावला ढगा झि पटिस लेट आया थियो तर अझ मखो थुया न्य लगभग जिमौ सरकारी सञ्चार माध्यम घटना जुलेजको ढास जस्तै कि 14 गते 2073 साल चाहिँ सडक विस्तार पीडित पाखे उपत्यका बन्द ढगा घोषणा जुइड सायद 20 गते जु या त चाहिँ सायद मिडिया चाहिँ कभरेज मया यासा तबिन बन्द घोषणा असफल जुल दैपुटी किसिम चाहिँ मेसेज बिल जित आ व्यक्तिगत रूपमा पास भइदिन्छ फोन याना कनि थन चाहिँ कालमानी जिम्मी पास पिन त जोन ढगा ताल जी चाहिँ नि जु घाटे न्यूज कारमा हैन जी चाहिँ न्यूज देखि बिया तर वो यो चीज चाहिँ नि क्षणिक छौ इभेन्ट बेस्ड को दिया न्यूज वाला ताखे चाहिँ नि सडक विस्तारमा पीडित जुपी पीडित देउ संवेदनशीलता इमसँग फैसोङ दुःख कष्ट इमो छेबु घुमेजी ढंगायु वैकल्पिक जीविकोपार्जन सूची ठुडैपति दुग्यमका विश्लेषणात्मक रूपमा अखबारे जी हो मटा जी मख तर 14 गते यो घटना त कया चाहिँ नि छौन्यु चाहिँ नि अखबारमा फ्रन्ट पेज फोटो तल जी राजधानी यो फोटो त जी बांगा त्यागा फ्रन्ट पेज त कारण हैन अर्णपूर्ण पोस्ट वो फोटो यो चाहिँ त्यसमा मार्मिक जु तर म भित्री पेज तल समग्र रूपमा चाहिँ नि 14 गते यो चाहिँ नि न्यूज कभरेज या त झिसं चाहिँ नि सन्तोष त्याग्यौ जी तर उहाँ लिउ न झिसं लिपा उली व्यापक रूपमा कभरेज जुइ थे जी मटा तर थन चाहिँ नि ध्याजनौ सरकार आछ तो कभरेज यो लागि जिउ संचार माध्यमले चाहिँ नि झि नेवा संचारकर्मी त तस्को म झि नेवा पत्रकार राष्ट्रिय डबु छौ दु तर वेका पनि पाखे इले बेले छु भनि चाहिँ सर्कुलेट जी झिसं चाहिँ को चैबीमा लगा तर अन्न संगठित रूपले जे जंगु मरु ठुके नाज सुमनजी दैदथे ताथिन्दु झि एकताबद्ध जीवनी अहिले थुइट राजनीतिक मुद्दा राष्ट्रिय मुद्दा देखियो लागि झि फुकसान पहलयामा मिडिया र यो चाहिने सेकेन्डरी जको ख उइ त दबाब जुल्की जको वहाँ चोइ नत्र चोइ मको अथे हस्